Mwongeye kwirirwa abakunzi b'Urumuri Media, turabakiriye tunabaha ikaze muri aya makuru ndetse tunabagezaho n'inkuru zitandukanye. Hanyuma reka duhere kuri iyi nkuru yo mu Bwongereza ivuga kuri uyu mugabo wafunguwe ku itariki 13 Gicurasi muri 2025. Nibwo uyu mugabo yafunguwe nyuma y'imyaka 38 afunzwe azira ubusa. Peter Sullivan yarekuwe nyuma y'imyaka 38 afunzwe mu Bwongereza azira ubusa. Tekereza nawe rero kumara imyaka 38 ufunzwe kandi urengana. Kugira ngo ubyumve neza, reba imyaka ufite. Niba ufite 38 byakorohera kugira ngo wumve amarorerwa yabaye kuri uyu mugabo, agahinda yagize, umuryango we ndetse n'inshuti ze uko bari bababaye. Imyaka 38 ni myinshi, umuntu aba amaze kugera kuri byinshi. Noneho tekereza uyu mugabo Peter Sullivan uko byari bimeze ku ruhande rwe. Mbahaye ikaze Urumuri Media, reka ducukumbure iyi nkuru uko byatangiye n'impamvu yatumye uyu mugabo afungwa iyi myaka yose azira ubusa. Uyu mukobwa rero, umukobwa witwa Diane Sindal, hari muri Kamena mu 1946 ubwo uyu mukobwa w'imyaka 21 y'amavuko witwaga Diane Sindal yiciwe mu gace ka Babington mu mujyi wa Merseyside mu Bwongereza. Ubwo uwo mukobwa yari amaze kwicwa, iyi nkuru yaciye igikuba mu baturage, byatumye polisi itangira gushakisha uwatwaye ubuzima bwe. Peter Sullivan wari ufite imyaka 29 icyo gihe y'amavuko, niwe wa mbere waketsweho kwica Diane. Uyu mukobwa witwa Diane yari asanzwe akunda kunyura muri aka gace yiciwemo atwaye imodoka. Uwo munsi nibwo yari atashye avuye mu kazi, hanyuma aza kunyura aho hantu, hanyuma aza guhura n'uruva gusenya, akorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse aranicwa. Amakuru y'ubucukumbuzi avuga ko uyu mukobwa yakoraga muri kampani yitwa Floristry icuruza indabyo ndetse n'ibindi bijyanye n'ubwiza. Iyi akaba ari kampani yari yarashinzwe n'umuryango we. Akaba binavugwa ko uyu mukobwa yari amaze igihe akunda kugemura indabyo mu baturage bo muri iyi karitsiye. Polisi yo mu Bwongereza yavugaga ko Sullivan yemera ko ari we wiyiciye uyu mukobwa, gusa nta majwi yafashwe. Hashize umwaka uyu mugabo afashwe, ikirego cye kiri mu rukiko mu mwaka w'1987. Sullivan yahamijwe iki cyaha akatirwa gufungwa ubuzima bwe bwose. Icyakora mu rukiko yavugaga ko yabikoze ari umwe. Muri iyo myaka nta buryo bwo gusuzuma utunyangingo ndangasano bwakorwaga, aribwo bwitwa DNA test, ku buryo bwari gutanga ubutabera kuri uyu mugabo. Mu mwaka w'2001 Sullivan yatanze ubujurire ariko bwaje guterwa utwatsi. Mu mwaka w'2019 umunyamategeko wa Sullivan witwa Salmiat yongeye gusaba urukiko ko umukiriya we yahabwa ubutabera, ariko biranga. Uyu mugabo akomeza gufungwa. Hanyuma mu mwaka w'2021 uyu munyamategeko yongeye gusaba urukiko gusuzuma rukoresheje DNA test. Urukiko ruza kwemera. DNA irakorwa, hafatwa ibipimo. Hari ibyafashwe kuri Peter Sullivan ndetse n'ibyafatiwe ahakorewe icyaha uwo mukobwa yiciwe. Basanze ibyo bipimo ntaho bihuriye. Mu mwaka w'2024 urukiko rw'ubujurire bwatangiye gusuzuma iki kirego bashingiye ku bisubizo bya DNA test. Hanyuma ejo bundi ku itariki 13 Gicurasi 2025 uru rukiko rwaje gutesha agaciro igifungo cya Peter Sullivan wari warakatiwe igifungo cya burundu. Uyu mugabo Peter Sullivan akaba yafunguwe afite imyaka 68.
mu gihe yagiye muri gereza afite imyaka 29. Ngayo nguko iby'ubutabera bwo mu Bwongereza. Ese wowe ubyumva ute? Aha ni ku Rumuri Media, tubahaye ikaze tunabararikira gukomeza kumva n'izindi nkuru, ndetse munasura website yacu kugira ngo murebeho ubumenyi butandukanye. Tubafitiye n'inkuru nyinshi ziturutse hirya no hino.